Hetanome dome, hetanome, hetanome dome o, hetanome. Yaguwe na robiere, yagime na gborigo, yagebe majao, hetanome. Esaye, hetanome dome, hetanome, hetanome dome o, hetanome. Yaguwe na robiere, yagime na gborigo, yagebe majao, hetanome. Ao, iboke sa oye, iboke sa man. Vai gane lense, eba le biomo, oyomo zonmi. Ehi dokere wade ram, o mi odari keke chungwa. A mi baba se ka mi khe boke sama, ona ka mi khe, o arek beba. Ono yoe, remani boke sa, ameno se maida ram, ono rianu pagono se aida firabo. O kano len logbe, anano mo tete, o arek boy. Ibo ke sama na do mi ado aye me achoe MC Alamano usebo kanu swilo no re mi mo to esan gbegbe gwan officeland gbe aye we do fio ere we ki do kere cassette we kai ho eyan o achoe atabo josi regbe swegbe o nebo choe volume 1 we ka abari aka ibo ke sama a mi ewe me be poku e bi Ge idobo ige le fiakure kan. Ge we alno beralno bagobo. Ge we gene du akimo kwafia. Ge khomo we yo. E popo be dome we raye. Nu wada doni kiset na wada gene kai hoy. Ihe no se da chabi be jaka yeke. We agene ye we fi onebo ni maye na ge. We kidokere. Ebo esan. Ebo kan no be nebo ni maye na nebo choy Nigeria. We are gonna what up here, get reme like a son, a beginning reme, whoever is some mama. Oh, ye line hey moy. Esa biomo. Bejare, hermo nelly. Onely nicky gene monomo. Only nicky gene de bonomo, only nicky rakbano mossin. What I gonna doctor esa bie. No, what I can no more say. What I hear no more say. Almost say. Oh, no more hornia bizobo. Weke aheli bisobo izobo follow ono maka mu dudu won weke ahu dudu eli ojo gagbo ono maka ma boleg ono le rena merbe gada weke ahejeli agadaga aka mo goni pane boje kele weke aheli na cha okedion ono kan ke huwe mo igo weke aheli na cha omo igo ono kan ka mo ididi akon akwo mo le ho akon mu ono kan ke akon no soro kan ke gbiton wo ka ho jeli akon we ono kan ka mo pe mu we di chekenle oluwe di poka wo ke heli akpoka aka mo dudu we di wo ki to bo mo le he gbo mama ye ke acho ono kan ke tatan wo ka heli no tatan ananu tan ono kan keja puke waka ho jeli akpupu noke ono kan keja rigen we heli atijenle ono mo ake hu waki ho jeli ogboduma akimie ono mo anya ina waki heli ebunle akimie o shoshan pa ono mo wo shan waki heli amieja yo akimi ono mo wo jere gbugan sesin ono kan kitobo mweli he gbo wo ke helena choy ugan akimi ono kan wo mu dede obo aba kida to bo mweli he obo gbegbo iri ono ebo kisama we agene ye wo ye do fiore wo ki do kere beke be no shine bo choy bible ayetai we are made in the image and likeness of God umma be yemi on sembla are mama agene yana fiere boke sama e ma tabe mama gene riboni we ja gene fiere we mu regbe we are pictures sembla we afe gbere we fere su we to bueno kambe ho nya si we ko sanobla ono mama regbe lo me o me bo me gwa me su no e we agere ta mama se ne wona e bia ire ko sanobla nada ye chema we are made in the image and likeness of God. Na job eko
Omo no swilo na cho Tony Tetula. Va fiore. Oiko sanobla. Eto rebe fa won bize no fwa. O ya shan lo rame o rome bora do rame ye o do rame bona jinik me borame. Va ta mame o ke sama ni ko sanobla. O sanobla do rame. Oni bo soni. Ona yak gbogba ta o cha na cho agoda. Ibo ke sama e. Oluru nogo bora la ahia uro. Oni ko sanobla. Oni bo soni bo ke sama e. Ono kana yak gbogba ta o jana yak bo sulu acho e maleki. O sanobla. Wo gende fiore. Ukpano so e to abikota. Oni gende ko. Oni bo soni ogbomo pomo kana ke gbo sulo no ye ni mame. Na che Wizkid. Wa mi no kan yaba. Wa gende fiore kan re. Ukperebe jabo no rukpere abi. O sanobla ko ni rokpa so sanobla jai. O sanobla ke resirio. Oni bo soni ono yak gbogba ta o jana le. Vi Nigeria rebe na che basket smart. Ibo ke sama e. Babo fiore basket smart no gba ta bo je. No here te umo bono meme. Oluno vada baby bebe. O sanobla ikoni. Ibo ke sama. Baba egbe. Okay, bagbo ya na fia. Wele mi a te ne na azo egbemelu. Elo ayerema. Okay, bagene yo. Oni mi aragbo yo ko sanobla. No yegbo mo se. O ya cho Two Face idibia. Ibo ke sama ya bata mame. O sanobla egbakma. Eje. Ono ke gbo regbe lo me. E ke mu ni ke ko kansa. Egene sanobla re fa bona gbona. O sanobla mu ke ni ko kan. Eje ye bobo kire ko sanobla ye me vale. Oni bo son one to no so ke gbo tanta me kra ko yo o ko sanobla o iti maya. But sanobla ba ki to won o sanobla ya pe. O sanobla no gadu. Oni bo soni ye ba gbo yo na fiore. O wo aki ye gbo vedota mame. We ki do yi mele. We bui bobi zabe do we yo epa. You are made in the image and likeness of God. Weki mojabo dalwoi. Weki joro gegbere. Ore picha so sonoblare. O fegboge. Fe sonoblare. O bako sonobla. Ono tono tani ma sonobla bale boda me. O anabio be ho. Elo hoki yo. Oni bo soni sonobla. Wagene ye we fego no tane oto kan no wo ria be ran me ria be ria. Wagene fioge. Okay agbo na bo to esa. Ibo ke se bagede yo na fioge na agbo va bo to esa. Dr. Afile ni marebele bo ke sama. Oiko sanobla. Bejo jai. Iro sanobla jai. Okay. Oni bo soni agbo fio kwere no lumo nogo. Umo sanobla ja nogo eje. Oni bo soni ewe so rivo meda sunu ni me va yere sunu ni me yere sunu e metanya. Bagbo na fe wadada ri ore mo to no tan boto ki emu mo. Oiko sanobla eje. Babo tabo ayo Michael sanobla bakida miye ala ati fimo so sanobla ebore atoy ai va vi Nigeria do arare atu sanobla ayo Michael sanobla oko e mare ko sanobla oyegbe oyelo iro akise gbo mi oni se we adofio ege manara general wo to wa do sanobla bare me fo bore tun ra kun ye ma send ro sanobla tun ra kun elu ma wo gbo pago ma kise gbonelu e fene ru pago ma kida ko metiche e we da ni ro sanobla we akirekpa nebona ne ragbo nelo ye agbo nelo fo mane fion ki so gbo sanobla we arekpa e o woda gene ye do fio ege ni me ike muja devi o dalu gegbe me no muja de o dalu gegbe me ku gegbe imena ru ka gegbe me dare me ki do to avie imena gegbe muja ibo ke sama o me gbo sanobla rekpa ra wa amigo ale ba egbe ona le o sorry o se boda yo no ru obo this we agene ye we fio sanobla fu kegbe isi gabi Morocco itabele minase o sanobla oba huwe mo sade gene bi abawaji makori ona beria sade gene o sanobla o imoima imanderia ma sisi gabi itabele mi ore mama fo oke mezo asike kimo no sema bonada mie ma sion igogo no ribo ka ni kekumo mo dagbare ba kere me unu were sion uni igogo da dagbare e bon elu moto fedal mi gogo di ereke moto adalu exhaust ya moto o sanobla don moria oba moria ni go da rebe ke oria imaneria mi akele ma segbe ye oni gbodo ye mere edenada na upe ogbon nebo che new year o saso de ni mada shoto eme bi omo eme ni makre shoto eme da che omo me va so mo da veje o eva de no disiga ne che white london o di ye di knockout no ye fi meda ye wo ba ja shoto eme so ye se o disiga popa okay di banga the nature knockout popa
Re ege akisenara na ukpe ogbon. O are siga bunu. O aro ruoki roni siga. Re roni no kati ruoki fiofia. Oni siga oki sion na ukpe ogbon. Mekida chebu obo kilu. Oda yiri ogwa no luo e meda yo oke. Bona kimi re we huo e. Jo ayiri o. Ni makire wa shani orebe ko ba ko to e. Ala na ukpe ogbon. Omo e meda dagbare be le bola lu meda fie ha. Eni meda le me sombla. Oimo ahun loju. No kire wo dagbare ni. O ba yere ejo ere siga fie bi ejo ere no kati fie. Siga ere agwa no re fie onu. No kata ke kata be do re fie onu. No re ri no kati re sigaru. Oda ri no kat. Re fie onu oda ri sigaru re ari no kati ru. Ne ko re ri sigaru foni re ri no kati ru ya ba. E ba ke ahon. O igboza. Gboza. Gole akonda gwo sewe unu re. Igogo da si omo re. Eni akida so pastor Wekimo pastor ki bado fie re pastor o sembla mo babona. O pe abioku ababi ne omo bi ba lu no ba gene keke ba re alu. Ba kere me ye o pe awo no roku obuwa. O vova pa ba woye. Oni regbe lo me eche be regbe lo me. Va yo to e ba ri oku ba mu go bo. Va kisuwa o vova ba kinye ba ye. Ona isunu be ge no gbera. O pe apa bioku e da ava. Ne kire ava ni iro no ko kida dunu yodo de repoison na ele. Odo kida yo me wagwa poison nyawanu wana. Odo da yo okay e ba no se wanu wana mechele. Wali ko e atota fere kan ota na regba mi de e yota. Ono pe afo arewe ba bo to do ko anye ba fo ke mo so de ba bo to. O pa shanse ne ba ki eje me wo ye we da gba o da sabok gbe me a. Ono pe akida di ro ari wonu wa no ko da yari wonu wa. E dokpa na. Ono ko da kene wo do nye ba esin. Oda nluwe ma oda gbo hie oda re he na gene kai house go no be rebe oda re nyon no kire wo nyon ni o pe aki no dagba no da shinwe no da go ne ba e ba ye be jo pe azobo oda yo ono ko na gene yo da sa ogbe mi a oda sa ogbe mi ono ba na tete mi aloy mi da you egun ada na na pa wo oda tacha wa no ro wa wole agwa no mo ele bo cho e bingo oda tachi bingo da vai oda hiabo ne ma oda re rabano oda re fiaboto bingo da hiale oda ro na nanu no a oda gbo hiabo ne he oda re fiaboto bingo da re le oda re na nanu no a oni pada yo oni banana ko na ba poison me kidi sabolo ne bananya o pada do to aja male no kire o ja male gwa no hi he lo mi oda ro ne ba abae bingo jo pero yo ono ko na gane gbemia me ono ko na gane poison no no ko na revakere me o poison me ka to bo poison gbeme o para na be ko da mu gbobio oda mu spirit yo no regbegbia round ono ko ne poison be ba iro kire amu no kire wo mu ni o kan no ka sova da ti te sova abae moto no gbibi guava oyo gwa na okiko mi ora ne poison le fo yumi oke aye oni wo so ni wo ke sama ege maraga ne riwo kan wo ke sama maraga ne ikpopo gai wale wa gane wa fi ege imane bubu ne kin ware maika ikpopo gai e ba ege imena meka yo wa gane ya wa fi ege bo ke sama ege magane ra ikpopo gai me pa mama ege ma resi famere wa ya mama e besa aka mama egwa no okpa tu eva egeni we wa yire mi ata we ayire akigo mama ni fa akigo mama abidi akidiro ata sha kire na ke gboro si woni akigo mama emi keke ebe san keke agbo mama a i o u irare mama keke wo kisama o na ba mama we agene ya wa fiore boy my bokai na choi A stand for apple, B stand for ball, alphabet and what they stand for. Ava mama besa and I gonna kakena mama besa mama besa me weka gonna ikpokpo guy we yesi pamrawa ai ma we besa na bada ma wo ni besa o make da ma nya re ho bo to waji tota e bo ni ho ya ma we fo ye o akida atanya
A stand for agogo, B stand for body aye, C stand for kabu kabu, D stand for dede, E stand for eba, F stand for fiakun, G stand for gwa, H stand for hohoa, I stand for irua, J stand for jewere, K stand for kokunu, L stand for luwo, M stand for mienve, N stand for nene, O stand for omohie, P stand for pepe, Q stand for kwokwo, R stand for rere, S stand for sire, T stand for tatioeme, U stand for uromi, V stand for venekwa, W stand for wowoa, S stand for sa, Y stand for yere, Z stand for zaga. Ibo ko san we agane ya wa fiage. Ege marari woka. Agane mara yeme ye, ege magane ra ru pa mare tu. Wagane fiage, imana revene kidong warana de kagene yu wape. Ege wara ru pa mare tu na rachi multiplication table na cha 2 times 1 na 2. Ege ni wagane faka marvene ru ke anu wape ni. Ai male on e sorry wa unu eno sa atai. Wagene wa fiage oni aka wabe ni maye. Ame bareka ye mato bomaka ene lembe e devo dalo eni kokin ma ene won lembe ni ene va mama len kere e deva desa ene va meso ma len ye ke na fio sisi e mo e devi keke wagene yo wa fiage imane bum bum ikeke ma wo ka dia anti awo vibe aka wa be no san gana ki yo Vaner we kioni class na vache multiplication table 2 times 1 na 2. Ene roda look what tie no sen e what tie. Ene kwa mama ne goda de odala mi yele sana imama yele pe. E roda keke a. Egene ne mo kan e roda le da what tie no sen. 2 times 1 na 2, 2 times 2 4 e kwa to kwa me be ho. Ene ke gbo sike me je ni ta sa ye va le fo. 2 times 1 na 2, 2 times 2 for akita eseje ta ese ne va le e kanu no bo. Aki sema na nervi ke mana va meson le ye ke ma warrior ma soprano base. Ene roda la soprano soprano. Ene roda de se ke aro no to fio. Mana nervi ke na va le ye ke ma da warrior ni base fio. Wa ka he bache do 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 do. Oh you po me mi amie. Veke oni e de pana ma reveke class. Anti ki da che va reve okay. Va spell mi keke. Ni makwara spell mi ni akwa yoka. All that sabo spell dog. Po me me ko pado. Oko spell D-O-G dog. Anti dagbo yo. All that sabo yagbo do spell cat. All that dagbo sanku riobokun. All that spell Imane debi keke ani. Anti kila alu ono ki kone. Oda ni obo joni makodo twa. Acho demuja. Ada yo demuja. Spell lion. Demuja da gbevia. Oh, anti e. Wa yo no kani spell agwa na mi ewa. Uda yo no kani no spell onogbo. Ayemi onogbo wa. Wa kila yi me spell. Me spell lion no go no gbemele o ati egbe ba da me o baba me ye egbe ba da me mi da sabota oda wore ke kwanti ma mi si da gbe he oda fiare no kwore fiare ni abada me wo de mu ja be gbe oda ya anti me spell lion e ba sabo spell abada ogogo rebe ogwa no le oda ya ba ba le o jabo nothing ire ba makiri we ke class ire abakiri ro kamo vai abada wa ta money anti missy we gbo mi me miss da ye boy iyo no spell ogogo wa sabo spell ni bo che lion o da gbo ire kuda yo uwe ni missy we dis sabo spell be ru na gbona rebe oda yo oni zameda yi missy me da tiche ni bo kana abi de mu jakida yo missy spell joko missy da spell joko spell wa missy da spell wa spell moto, Missy that spell moto, Missy spell popo, Missy that spell popo, Missy spell webe, Missy that spell webe, Missy spell butter, Missy that spell butter, okay, kera me banner, Missy spell that, Missy spell Missy vai sabo spell, okay, that ribuko ke Missy woman, ipo me ami deni yaba. Goda kana yona fiaki boke sama, omebe bochoy upgrading, o acho tuwa okun. Amie we ka lu ekwekwe mi he
no som blada rekpa wada mo egwan waki tun egbe bokun wonde mi ni welu ni ona choi upgrading wada kene fia ke boke sama ekutu mi riwone bo no sama no need upgrading iboko sama eso bi abone yarwe bo ma so e ka upgrade ebe wolu emine lu ewolu alternator o ewota osika musician na mi eboto esa yini medagwa magwa metona otana we akini wona film musician na mi wele boge be na mi be ko ije keke amebe bocho e future working on Two-Face featuring The Band, working on The Band featuring Don Jazzy, working on Timaya featuring J Mattis Amioni Iboke sama my moi musician esilo uromi my moi musician esilo vekoma my moi musician esilo vedo my moi musician esilo vedo reve san gbegbe reve gbe me ba seri ho me da di cassette make yo ono shi cassette wan rekeseti no nuwa magbeda feature afile me asemi oni o rekeseti na dane gbeda feature kweme o wadada feature o sayomori me akisemi oni iwoke sama bari a feature gbe no me be ma die de mi me me di jo yara sikete yo wan ono sikeseti rekeseti me ono kwada feature afile mo me de make it doy akugbera mai wa magbe so ni bari a beef am bacha beef ukirunu jora be lokisulo runu jora oni loki wa o de boke ala ko okwa kisulo kirunu jafile afile kisulo kirunu jonu wa magbe wa runu joy oni acha beef e boki donu an boki gboso o kirunu jafile e boki adoni acha beef bari a beef egbe afile wari don sulo wa feature no gbe wa rap oye bo ba rap wa rap yo me yo wari atoni obi o mana choi ambassador Joka boy oye pakire gwa beef ne kire gbora rio iro ne kigbo mi so ise ono kigbo so be gbo oye driver ne moria ba driver na camion ocean e ba kagwa ne tun egbe okun e ba mo ka lu nati gbigbigbu oye driver se yelu gwa ka he moto sha uku se ni passenger si gwe mu e kan we mu ze tane mo ta we he moto o je mi pa ki me driver ba ye ndebo tane mo ba he moto wa jawele po driver no more eta waka ari aberia driver no mo aba odi won oyodi ronjo gwa no shano sen driver na me mebo ma e amoria e azeno ratane mo tan amiora ne bo mo ekene mu gwa neta e da ye no atane mo e do pana no regbe love dida ne romo ida na bi moto wi e do ida faduromi nikira faduromi driver no muma odaru nuno sere tamo sono bla mama odaru rameno sere change gia odaru bono ke rahe oni moto o bono ke kere odara collect go gwade gbori driver ero make an ensemble wen are message masha ugwe pata ugwe paro pa he moto uyere no ke collect go uyere rame han egbe kida le driver wa wo oni wo so ni ono ke gbo so be oyende hey bike okada people also ni regbe lo me ba won ba tun okun epepo choi upgrading okada people ne riwo to sagbe me da oye sagbo pa ijere me no working na okada jacket no okada mu yo u jami no da ja oda ikomi okada people ene mama go me ne tanya ene mu de jacket yo e mama lo jebi nebo jacket o fonda gbe ameki robo oni jacket ya ka gono fonda so bi go ka si woni jacket re o jami no da refio ka ya bi kabat o sono bla me ba de gboria and e wole mi oni mi jami oni mu no ru ke ki mani ba mu ma lo ya ba won o ba ri adie ba me ba ri mo do pa ba re ke ba ho ba pe mesia eni po ba ne yo ni ba ri aho e so ri ba ya danyo fe ke do nya pele fo eta ne kida kwa ne emu e o we kida ne ata ne mo o awon ne ata ne mo a o no da si o mu nure o ke aya bi gota ma gwa wo we amori awon ne gbo he me se ya no ata ne udale mu danyo we ba danyo no we ne gbe dere oni wo so ni ono ke gbo so we gbe obo o se ke obo na mi abi jere we gbe obo ame we bo mi obo we kin
welcome iho ame we moria no bo no yobo we are daughter my ami o ba tabo do ni kisetina o boy baba wen oni meta bo eleva he gbe bai ba ni di bare tun okun we ki tele mara ki ora dagwa no janya ono da ba ki seja da dagwa no bo yeda yeli ro ka che baba we bia na da che wi baba o jemi o boy so ba eli me bore rek pare ba as baba eli na da che baba jonele ayele esin where ya answer eli esin Dr. Goodluck, Dr. Ken, Dr. Jude eneli nemo sena ba upgrade alu bonus egbono ani agakwo ba gesin ne ko mo esi obo abi esin be gbebo o gbebo mu fani obo abi fani be yebo enwena o yebo enwena rokmo yo sesin ege enonere gbe lo me ogwaga na moka neku neti gbigbigbi obo esosa neku waye wa fiege no ye wole bonya obo ne re wole bo eya no gwaga ku laptop e ke use wa dota mobo ge popo wa mo no bo awo va oko tuje laptop oko ta me ge buda de irono obo ne ya re saner wi jere gbe ba ka be ho ora amuemo bu ere oda iwe ebo wo popo ege ni keke gwa fiara na popo le ge are bezi woto isobo asa me be kyo wen ni gora na popo ayelo ni eyeto ni obo ora buare yora popo ogwana no rania yo na da the laptop re na ra fe no ra ge na ni nya oda dere ege ni keke yegbo obo afọ yo na mi sobore omiagwa omieke ipigo ere ayelo ni ora ya popo kuda no mi sobore yo na diro mi sobore mi sobo no kida yo no re yo na the BlackBerry phone re o adi Nokia phone buy o ye di Sony Ericsson phone o bebe buy no aye ya o ye di line e abore o make sure o register the line o adi recharge card re kan na re color ya no popo no Ferguson riders obo iro na ebo kesama upgrading ma tun egbe okun be ma re alo o mege mere seko me keseko mere me gbodo mi na me makre gbar we ko me kimi nebe makda gba tene la te mo weso da isuwa iro mararu wa mekre ro da kolne be Federal Palace Hotel bi island be ko ge me avade me mo shobe dani iro mekre asha mekre wo shani ne da me alama no vibe ba ka kre me seye wo isho pa wewo yo oni go amio onu we shana me mo sire kan yo igo na da renye me da re na me ada ha sana mda yo ine we do twa igo na da reme okay me Canada se me ayeyo me di ero se je me ero se da yo ejo me ada ha eje ba kere me ora gwona ro bolu kwa ida ine okay me we dere kan ore kan me o oso jeje ine me dare kan me igo wa mari wo o me be bocho e molu e na chebe ku de boss molu a chebe ku igo ba ro madanda e molu e makire wo shame ka molu ore we kida ande ramo o to pada dagbare waro rebe ne romo da wo titibo na ki wara ne romo ni ora da wo ri ahun fia ifio gole onne hu kija ene rata no ane romo kida go no ache onne hu kija rebe kida koku no ane romo aba me betan no ane romo imeno unu ba eji meta makida manager we kida manager ne hu birio because abal no ran of ne hu na kire wa gboze chanso daloni one ke gbo fion ni sworiale owo gbo fion ni oni e wo gbo rio ni fion ni da wo really fia Yusuf gole oni ki go ni driver na mu makida complain ba gun ya o egbe ba mama dame o ono fien ne huna che fien mare da do be wo yera sabo he moto iwe ba me o gole eni o to pada o tun be pare mo ja yo ide gun mi he pada gboria ona huna fien ne ba ono gboria ba tu ji window are be kida tu ji window iro ne kida che me de gun mi he iro me kida yo ade gun mi he ono fien ade gun mo he me kire wa che me gun mi he ni ora da robo so me ora me keke ida che da ta mo boy de gun mi he ora ke che robo so me ora me keke gbava mekere wa fa ikekege meda huru pa wo yo alamano meno ine me fiona hu gole
ihe ni ra gun ma ba ida fio ni he lo de no ono fie na hu no semble ara pa ono fie na hu na cha da fie ge ira gbo mi ose bo ke sama omo e so bu pa go na sama ore amaka o ke gere ashen bu pa go ma o so ba da record ashen wo le bo e ja cho America wo le bo no kire sa America da wo gere gbe kutie ge be dani o ba ke va no kire va fuck you ba ke aze no kire ba no kire me fuck you nigga, fuck you mama, fuck you papa iro ka ta wa abada go abakida ta ma oko ejo pe ado to age wano kan gware ni age po 20 ebora me wida saboda go onu we muke na wede sabolu ofo onu karacha by fuck that man papa fuck that man ira bakira go ino kida go ina racha o mi me onu we kigbo vaina ona egbe weda be robare rio oda you know fuck you mama you know that you okay wale na wale bovanye like ni reshan na kira wo yo na wo shankere ike ku wa da ke to pare da no to edumo a ame aro egba bo ke no to oda na be ke no to no kira se na ko da kiro de pa gbono no to iro ki da acho no dede o dede he bo da se bo mo dede motherfucking woman who is the motherfucking pastor of this motherfucking church o dede wa bo mi bo yo ko dede akwel obo to go da se egba no to na gbono other boss so dede cho dede motherfucking woman. I'm asking after the motherfucking pastor of this motherfucking church. O dede kan he boyoke. O dede da galo. O dede aminu no akekelo. O dede da ya gbon e bogbono. No kire water ni pastor na ruo to da dagbare avade. O kida ko ni pastor da wa aroboso ni pastor do push church e. Motherfucking nigga. I'm asking after the motherfucking pastor of this motherfucking church. Pastor he boyoke pastor kida tama obi aba. O wa son bla wo ye na ta weta na ita bo wa son bla we ki mu pa me gbe ire ke kida ko da choi motherfucking nigga, you are a fucking nigga, man. I'm about to give 10 fucking million to this motherfucking pastor of this motherfucking church. I'm going away. Pastor King homie or you there 10 fucking million in this 10 fucking church. Pastor Kida Miekwe, obi abaju ki shanusha. Yes, Amuja. Made the motherfucking pastor on the motherfucking otwena. On the motherfucking 10 million obi abawo ya megwano. Ebi roda shire. Ayu pomyeme. Ebo ke sama, we agene yo wa fiare. Ore ala aroko. Omo se kanono kwota. Nebo choy approaching. Ayegbo choy spinning. Adayegbo choy toasting. Isebo ka wolu eni se mame. We agene yo wa fe bo ni maye na ge. O se san ke no. Wa ye wa fe san ge esan. Bien ezisi na bo ebu biaje wa to bia bo himi bien ke ni. We are seni. The way no sebo kara ni mameta. Nere toasting mame isen mame nerebo. O ye megbe. We kiku sebo kare. Ogwa no touch o mame no ta. Inyore touch o. We meti e blessing ki vai. Who are melu? Okita me blessing. I me wo we. Orukpade we wore gboro anu we danarebe okho me walu me gyo elo wari me girigiri de me hu emo we. Wo bere melu emo we. Ono mama ki yo me we mo me. Wa be dusu ya ni mena. Iri owo se nu we kere wo dusu ya na ni. Owo mo iri o se ni wo se. Onoro se ni hamelo. Isebo kaneri be newe ibe wato bibi ubi aja bibe hu mi bi ni rebe amoko suwe gba ne hasa papa gbo moko suwe de ni okil gbe kilo be dalufo oko ki yare ko roda fan bu abata onle me onle we baba hasa ba ayipo me mo mi e de ni wole wa go disia ni ma me we mo e bo wa ki baba sasiro me po me ruwa we adisia mo ma me umuke weseye we ase me sota we ayo uromi wada duro mere wada no ma meta usaba kaki robo gwama ke oko nerege okita manu mame wele me huwe me weto sere anu mame ki goe soto oki go imaburomi o goe soto oki goe sokun oki nota we mo goftiri anu kan kaki yo eje we be me honda baby bonu ko so kaki yo eje
wè mè boutique yọ kì yọ èjì òkè bú wẹ́ kí wẹ́ mọ́ mẹ́ bà ọ̀nà sọ kọ́ kàtsọ́ àrẹ mẹ́mẹ́ rẹ mọ́ ìnà rẹ̀ gbé obi ọmọ ẹ̀rẹ́ wọlé bọ̀ ọ̀nà mọ́ mi kì í hàn obi ẹ̀rẹ́ wọlé bọ̀ ọkì mi ẹ̀kọ́ ìrọ̀wé àrẹ kàtà nà ọ̀nì awọ́rẹ́ mu ma wúro mi bá dọ̀rọ̀ bàrẹ́ o wà gẹ̀nẹ̀ yọ náà fìyà rẹ̀ ìmà rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ní gẹ̀nẹ̀ kà yí wẹ́ bẹ́ẹ̀ náà gẹ̀nẹ̀ fìyà rẹ̀ bọ̀ kìsàmà ege mamore yi webe wera primary 2 primary 5 primary 3 wegene wodo fe gene ge weki dokere na gene do fe ukmo mare yori school gene gene bocho school uniform orio jegbe wegene ye we fie ge wono ki nwore na wede ne lo job ege wera yi school ege wera gene ayi primary school wegene do rekono se joni ukmo na wera ayo wegene imima egeni wekara ki swini ka faki buchi da ruri no no da lo vai crossoy ono ye gbo no be vai crosso na cha pinafo oye mai so rai square geni wakido mi mai so inika mare yo ki champion segena kiro ye sana ne boche e bossa iro ja geni waki oda fia geni makre do twani useno rwaga kinya gonu we dia wa kisi wa ruki na nika le nya ga ki akila pacho akido rokmo bebe no ba me so rete school uniform were yo aki egbo repacho we aka ashan kulu we di buse ose ni ma me kido rokmo yo nu mo mi gan buru opa kindo bona bono ke kindo bona ba ono ye me na ke mara ruo kan kini wale mi wala no kan ba de wisa saboni abi toileti aki wodo na ukitiku ono ye me ni ruo be mara gbo we dia are be gbo we dia uda me bere gbo we dia na wo tissue paper wa di tissue paper gani wa kido kirora kinafo ukitiku wada ni wada da gbo wada we kiru we de nu kitiku shoto dosoto ore mo jegbe oni wa so ni ye we ki egbo fe ka won rekere we ki egbo dokere we gbo so be ne toilet we ala ni awuda na rebe nya we gbo wada wa ki si toilet we na fo we ki do dinaru we de gbo egbo wa oni we de ki do vie mi we gbo wa iso na we do ki do vie mi we gbo wa mele ma esese ma ka wolu ne mi na ma yeyere ma yera wala mi iboka e me bere lu mi ye o me be wo mama regbe lo me de pa na iboka o je me je pa iboka kilu me ki shan de pa na me da shan fe da kon me ki o me fe a ji me da me fe a won uwa be pariwe da ni onu wa be primary school na iboka uni school eni me da kire iboka da tun le gbe da van popa da wo so fe ki o da tun no ko da chono ke uki ozwo ogwan ukpomioka ofrendi primary 6 and primary 3 oye ukpomoka odo ofrendi primary 6 and primary 3 oye meke boka do atakpomoka ofrendi primary 6 primary 3 oye egbeda lo me mekira ro popo mesiko me fine ni boka na jawe ke class ono ke kila tu no ke ochono ke orete ya refrendi primary 6 uwe dina say referendum popo ni re mo bo that de fa bo iboka oji woka kimye woka sama ene bi omo ba mo no se ba ya mo no se ba wa ba ji boka square iboka sama oyiro akise gbomi ose agbomi ogbere area ono se fa na ro ono da gbo vibe o ta bo je bi regbe sogbe adegboji ba le woni o oni merunu je bi oni me barun je ba wen o je meze o iba mama to ni ta na o je ize iro mara fa ka gbogbo ane bare le baba wọn wo ba do ra gere oria na do mie adari aga noko oye ran ba le begwe o 107 ogene robo mi keke na da mi oni kiseta agene sabolo dagbare o achole so to so ba wọn o do robo pa me eji bare da mi ba ni mi apo won oni me da po yo me sweet gba so bu nu na da mi eji me rese mi aswe ni gba nu me ke eji na va me da ye vai ai mu pe me oyi abana ba Chief Tony Aneni meda yeme yegbo jotu Right Honorable Friday Itula onoke yegbo Basi Omiyi onoke yegbo Architect Mark Onoleme onoke yegbo do aribo o late Mr. Anthony Enaho meye wo yo ni bi ani bi rewe gbe eji mere iso meda atame oneboni o me na vai ai wo mu epon me be ke oni yeriwo ni meda gbo me soro anu Jofe Supreme ayewo bi anayewo mu epon na o yerikin o ojan bi akere ugbesi aneru bi aja meye Jofe ba rewe o eni me ba ye yeri re dotwe be ni me yeri re dotwe be san rewe gbe me Jofe ba rewe gbe ada aso ne riwi o da lo bo na kida fe go bo ene riwi keke ekile bi aye o babu hetano me dome o
etanome yaguwe na robiere yegi mena gborigo yegi be majao etanome esaye etanome dome o etanome yaguwe na robiere yegi mena gborigo yegi be majao etanome